Ngatho cia mwanya mwirori wa Kameme TV ni gukonyitanire na ithuĩ tabarĩra tingi ni Uraguri wa mwĩrĩ na ni hamarĩtwo makwa njĩtagwo Ngina wa Ngugi. Rĩrĩ nĩ ikerekaria keri na rĩ harĩa ngoirwo ngĩkwĩra nĩtũkorwo tũgĩkuonia maũndũ marĩa mothe twakorwo tũkĩerethera ikerekaria mbere twakorwo tũgĩkwĩra wagwo nĩ gũikara ũũ. Thaa ici nĩtũkorwo tũgĩkuonia na ũngĩkorwo wĩna kĩũria o gĩothe ũngĩkorwo ũkĩenda kũũria ririkana ikerekaria nĩ ngwĩra no ũkorwo ũgĩtũhũrĩra thimũ namba citũ cia thimũ ciarĩ hau gĩcicio-inĩ gĩaku ũkorwo ũgĩtũhũrĩra thimũ ũrie kĩũria o gĩothe ũngĩkorwo wĩna kĩo na Jackie na Robert nĩ megũkorwo magĩgũcokeria. Jackie, sasa tumefika ule wakati Mwangi niko kuikara comfortably Robert ni haha leo uwe nuko tuikaraga kaingi. Yes. So Jackie, nataka utueleze right now the kind of posture yenye yako nayo. Ameketi vibaya kwa sababu kwanza vile ana swing kiti pelvis haifai kushinda ikienda hivi ipati ya mgongo. Alafu ona vile ameslouch mgongo haiko straight. Alafu amewekelea hii mguu hapo anaeka pressure kwa magoti. Basically So ni which is the right position venye anafaa kukaa? Ile jambo rahisi kabisa hakikishe hii edge ya kiti na hapa kwa mguu iko the shortest. So lazima mgongo yote kwa imeenda imeguza huko mwisho. Akihakikisha hii distance ndio the shortest, automatically inaweka mgongo inakuwa straight. Yeah, that's the easiest. Alafu hapa shoulders inakuwa relaxed. Alafu feet slightly apart ndio ku offer support na zikuwe flat kwa ground. Tuassume kuna machine hapa. Anafaa mikono yake inafaa kuwa imekuwa wapi? Inafaa kukua juu ya desk. Hivyo straight. Ule wakati anafanya a lot of typing. Karibu. Unakaribia desk. Yeah. Kwa hiyo. Yes. Arafu hĩndĩ hiyo guko hihinya keyboard mahinda maingĩ nduko ge strain. Haha nduge strain muno. No rĩu rĩ mostly cikorwo ci haha. Na twako tigirire guko. Na kĩrĩa kĩ haha. Unaona no strain haha uga compress mwena ũyũ ũngĩ. Yeah. Yagĩrĩirwo gũkorwo is straight fiu ũguo. Na haha ũguo. Na igũrũ kidogo ti haha thĩ. Tondũ ndigũgĩka atĩ ndogo kirora thĩ. Tuseme ameanza kukua na uchungu. Ni pande gani zake za mwili zitaanza kuwa na uchungu? Kwa shingo na huku shoulders na upper back. Yeah. Huko ndio mainly itaanza. Na tuseme amekuja hospitalini. Ni vipi unafaa ukimfinya ama anafaa kufinya wapi? Tutaanza tu na relaxation ya huku kwa shingo. I think tunaweza mgeuza hivyo kwa naona kenye unafanya. Tuna stretch tu huku hii muscle ya hapa hata nyuma ya kichwa hapa. Unakumbuka tulisema hii muscle inaanzia hapa. So tuna nini huku. Alafu pia huku kwa shoulder. Huku kwa shoulder unaweza pia tumia hii part ya mkono. Na pia huku katikati. Hapa katikati ya shoulder blades kuna kuanga na tension mingi. Lakini ni make sure sijaguza spine. Hapa spine usiguze spine. Alafu pia huku kwa shoulders. Kwanza haswa hapa juu ya hiyo kurotate mkono. Hapa kuna kuanga na tension mingi na huku. Yeah. Okay. Tuseme umechoka kwa ofisi. Nuokira. Wagĩrĩirwo nĩ gwĩka tu exercise tulikuwa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka hihi nĩguo gũkorwo ũkĩnogora. Ũndũ wa mbere nĩ kũrũgama. Andũ aingĩ marũgamaga ũguo. Nĩ na manieka atĩ nĩ straight. But karũgama tu straight ona no wĩji support. Wacoki magũrũ hanini thutha karũgama straight. Ũguo nĩ ũguo no arũgama wega. Ũndũ wa kerĩ no ũguo o hanini ndũgake atĩ mũno. Okay? Ndũgakĩ twist mũno. Ndũgatwist mũno. Haha ũguo. Ũguo. Na mwena ũyũ ũngĩ. Yes. Na matako tukiga nĩ mũndũ angĩkorwo agĩka office. Mũndũ simple. Simple mũno. Ona ũngĩenda rĩu stretch muscle ĩno no ũkaigĩrĩra gĩtĩ-inĩ hau ũguo o hanini tu. Ũgatindĩka haha mbere. Wako kiji stretch. Group ya kĩrĩa tũkorwo tukĩhutirĩria rĩ nĩ andũ arĩa mathiaga na ngari. Matereba magari. Nĩ harĩ ndereba ũkoraga akuhĩrĩirie gĩbara akĩnyitĩrĩire haha. Na nĩ harĩ ndereba ũgũkora atwara gĩbara kĩ haha. Ndereba cio rĩ ũtiganu wao nĩ ũrĩkũ? Nĩ setup ya gĩtĩ. Cio ciĩtagwo ergonomics ya gĩtĩ. Kwĩna arĩa magucagia biũ ũkona rĩu ona mũndũ arageria gũkinyĩra gĩbara harĩa. Na rĩu at least thikũ ici rĩ ti ĩrĩa ya gear. At least magũrũ nĩ maramove. Rĩu gũkũ kwĩ handũ hamwe.
gutirathie na ndo ukoraga maraturwo ni kugoro guko muno gukira guko ko tondu guko gutirathie no niguo ndorokire kwa kirokira riri gite tondu ite ciothe nita cikiganaine ona ngo citiganaine tondu gukire ngari iria ndaihu na ngari iria nguhi toguo tukuga distance ya haha iruna no ya gitengo no ukorwo ate tondu ringi ntwa adjust gigite ugageikia mbere ringi ugaki adjust ugakigwitha gwithio wajagio no gwikara bado de straight uguo ngithitwara ngari haya undu wa mbere ri gigi gya guikarira ri andu aingi makorogo moyete haha iguru magakinamia uguo na ngitugaike tukigia tupiro nagi makaiga tupiro acio tupiro ri they are better tondu makirire gukioya haha iguru hanini niguo ndu utige kuhihinya muscle rino ugakorwo wi comfortable na ni ukuhota gucoka thutha wega biu yes koguo na hau kite mwena ucio wa thutha ukorwo urugamite ukorwo wi straight na hekanya kiria ka headrest kwina aria matendaga na kwina aria mekaga atia makendaga riu gakora kwina angi makorogo mekirite uguo riu gakora ati uratwara ngari atia wina mite uguo ugakorwo strain muscle yeah riu ugacoka ugaikara wega straight back straight na neck straight alafu shoulders andu matigaikare atia matigaikare uguo makite ate moko uguo ona no nyite quarter tu uguo no gifara gitigakorwo kihaha no gikuhiririe no ndugeke ate ndakorwo wikarite uguo acha ka distance comfortable hari ura strain okay kana hari ningu hihinyite muno acha ndwe hihinya muno nona ni urekira tension guothe guku kiria na just comfortable haya karia kangire tondu guku guru gutiratumika ri andu maraikara na nyama imwe atia mwena umwe nona ucio ni thina yeah koguo ni ukwaja guturwo ni ha ukwaja guturwo riu ni kiria he kanyama gakoragwo ke haha getagwo gapiriformis gathumburaga mundu guku ukaigua ruo guku na mugongo koguo tikare turi straight riu ndenda tugwe haha haha ni hega ha gukoma hadi haha Jackie naona tuko na pilo 3 unaweza kukituelezea cause nimeguza na nikasikia zote texture si the same mbona kwa sababu kwanza kuna hii ya kuweka kwa kichwa mali mtu Robert hata mtu hapa tuoneshe haifai kuwe very stiff na haifai kukua flat inafaa kukua na hapo tu katikati na zile siku hizi tunasema zimejaa fa ndani so they are very spongy hiyo hapana iko recommended na hiyo ndio tunafikiria ndio nzuri shida ya kuilalia hiyo ni nini kwa sababu shingo ina bounce hapo haiko straight shingo inafaa kukua straight ukilala actually ukilala mgongo inafaa kukua na hiyo natural curve so okay. Robert atatuonesha tunia mali tunafaa tuwekele nini kama tugonyonaga andu magithie gwika ati kaundu ta kau uguo ugakoma tadithia nayo angalia vile shingo yake inakaa na thimu riu andu na me riu no nginya ugakirora tu text twa muico eni ugithie toro so now ino ni the wrong posture no na riu eni ona vile shingo inakaa ugacoka ugeka ate wakaiga hau guthinie twa ugacoka ukegarura ugacoka riu ukegarura ugaka ate ugakoma so ino ni the wrong posture that's a wrong tobe twajirie na hau ina pilo igiri wagio ni gukorwo gikomera pilo igiri acha distance na me andu othe tutire size imwe riu distance ya kuma haha kiande na ngingo iyo ni wagirio guthima pilo yaku wega na riu aikorwo riu nitano no jagure ni iriku ino ni ndirona ijagiriire size uguo na guoko kukwagio ni guko kuri hau hihi haha niho hega biu noti haha afai kulalia noti haha ni marunguragio ni tondu aingi turi mutugo cio ukomera guoko mere kwanja ana ugeka atia no gethuna no ti hega maguru twagu nuko tuigite atia maguru wa mbere uguo pilo no yake riri no kamiga hau uguo no geka atia ugakoma wega kuguru kutigio ni uko kuhutetie mattress flat view acha tondu ni gukurehe riri twist ya spine and for a long time ndio natural position yake ya spine ya itawo munyiginyigi tu hau uguo ika balance
Yes. Wako wigite pillow hau. Wiga biũ. Wĩtagwo recovery position, na andũ aingĩ nĩ mekĩte first aid. Rĩu nĩ mame recovery position. Ũguo. Haya, kĩande nakĩo. Ti gũthecithia kĩande harĩ ũguo. Biũ. Aca. Hena wĩtagwo atĩa? Scapula. Kĩrĩa ihĩndĩ rĩu flat. Rĩu nĩrĩo wagĩrĩirwo kũigĩrĩra mwĩrĩ. Koguo mwena wa iguru uhanete uregonya hanini na guku kwi mwena wa left uyu ungi nakio korwo ni turathie na mbere na hi tucoke turie ri ni harira makoma nada kamutugo karia kangi ndagwo ko gaikio na haha thutha ndamigana ku uguo ugakora kamutugo karia gathimu no guo wina pressure urekera pressure haha thutha wa ngingo na haha mugongo hau ti hega biũ ona hanini na ningĩ wakomera nda ugekĩra bado pressure mugongo-inĩ ũguo ti wega rĩu gũkoma na nda ti recommended ona hanini. Na Jackie, tukiongea na wewe kuna vile uliniambia unaweza funga towel katikati ya waist kama uko na low back, it's back problem, unaweza lala flat. Actually watu wako na back problem murenda ngome biũ nĩngũgĩkoma. Hii ndio recommended flat na mgongo, unalala flat mgongo. Alafu unaweza weka towel, unaweza funga towel hapa katikati, inaweka gap katikati ya hip na ribs. Sasa ina form hiyo natural curve ya spine. Hata ukigeuka bado hiyo towel ina protect. Unaona iko hapa katikati, so ina protect na ina form hiyo natural curve. Na haita end up kunifinya. Sasa utaweka vile uko comfortable nayo. Kama una towel itakufinya, unaweza tumia nini? Hip bone le ni nene gukira ki? Gukira haha na baru. Ni hotero-ini. Tu wakorwo nda hena andu mena hip nene, which all will lift. Ru akoma mwiri wakorwo ni re nima. Du wekera pillow ingire, rĩu tuge hena mundu wina hip igana ũguo. Rĩu nona mugongo no ekate no ũngĩkĩraga kĩrĩa hau ũguo pillow ĩno tũgũmĩtũmĩra ta pillow ata kĩrĩa ta towel no ndĩage gũkorwo ĩnene ũguo hau ũguo. Nona ni a balance. Yes. Rĩu akorwo ni comfortable biũ. Tukwamba tuoye message igire kana tuoye thimu igire iria tungĩkorwo twĩ nacio. Sama ũngĩkorwo nĩ ũkorwo wĩna feedback no ũkorwo ũgĩtwĩkĩrĩra tũrore ciũria iria tũrakorwo tũkĩũrio. No na mbere ya tũtoete ciũria rĩ no atwĩra ũguo nĩguo twagĩrĩirwo nĩ gũkoma, no atwonia the right way and the wrong way. Tuge hihi ndanjia gũturwo nĩ mũgongo, njagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ngĩka atĩa? Wambe ũmenye wanjia gũtura nĩkĩ, nĩ mũkomere, ni mattress thiru kana niki kana hena ũndũ ũngĩ maybe ũgũkoretwo ũkĩruta muthenya rĩu nĩguo ũrakate ũrawĩigua ũtukũ. Katambe tuoye kĩũria kĩa mbere, na kĩũria kĩa mbere tũrorio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mwiri prt. Ũguo ndiagĩrĩirwo kũinamĩrĩra mũno rĩrĩa ndĩna thimũ. Kĩũria gĩa kerĩ, ruo rwa matende rũrehagwo nĩkĩ? Ruo rwa matende rũrehagwo nĩkĩ? Okay. My back pain occurs during monthly periods. What causes it to happen? Katambe tuoye icio igĩrĩ. Tũrĩ ũhoro wa thimũ. Tũtinakorwo twamera kwĩra ũcoke haha gĩtĩ-inĩ ũgĩ. Ũtuonia tukwo gĩtũgio nĩ ũkorwo tũkĩnyita thimũ icio. Haya. Thimũ kawaida rĩ andũ maramenyita atĩa? Ũguo tũinamĩrĩire. Ũguo. Kana ũguo. Kana ũguo. Iyo ni ti position njega. Ũndũ wa mbere mũnyiginyigi wige straight, acoka ũgekate straight hau ũguo. Na nga support guoko kũu. No support guoko kũu. Yeah. Ugo eno the right position. That's the right position. Ai dikona wa muno mani gutida nimenyiterere hapo. Hakikisha kuna nili notice ukishikilia simu sana suweka hivi. Unafinya hii kidole ndogo inaweza finya nerve ianze kuleta numbness. So kama unashika hakikisha unashika hivi. Usishike hivi. Ndio. Hii kule ndore medete kunyita na moko meri. Toni menda gwikate na ihenya. Ugo. No support na kire no hihinya kire-ini ugo kidogo but ningi ndugaikare uguo. Acha. Just out. Ugo. Yes. Harisho giwauga nake ni akoragwo giturwo ni I think Jackie tatu pea jibu ya hiyo. Amesema anakuanga kimona mgongo sana wakati anapata periods zake. Hiyo ni kwa sababu ya natural causes.
Kwa hivyo hakuna hiyo kitu anaweza fanya, it's just to relieve the pain by kuweka heat, lakini si kitu inachoma. Anaweza weka tu heat hapo, hot water bottle ama kumassage. Yeah. Na nanga ingine mtu akiwa na periods unaweka the hot water bottle around your stomach. Unaweza weka but isikuwe moto sana, ikuwe tu warm. Alafu pia massage inasaidia. Yeah. Okay, kuna swali. Kanonyongerere kindu ni ti direct cause. Ukoraga taringi no raturwo igwa mukiuga horo wa cramps, wakora ri mundu ni akatia ni akuja uguo. Ndunora ni ikara kurugama kawaida ni uguo. No waigua no aturwo ni kiria ri ukahanje wakate wa strain ukaoverwork muscle ukaja guturwo ni mugongo. That can be a cause as well. Na gushenia ngagitwira koragwo agiturwo ni mugongo kwa ihinda rigana. Anaitwa Judy na umona hips. Doctor alisema niko na arthritis. Nilikuwa nafanyiwa therapy lakini ndio nilikuwa naumwa sana. Nitafanya nini juu hata miguu imeisha nguvu. Natembea na chuma kwa 45 years. Wow. Aliona daktari mgani? Sasa hatuwezi jua aliona daktari mgani. Anasema anaweza kuwa aliona general practitioner kwa sababu shida ya arthritis sana ni physiotherapy ama huyo daktari wa chiropractic. Au ndio anaweza kuwa akienda kuwaona. Okay, sawa sawa. Saimo yo afikirisi yetu jitagwo Kamade kuma Narok. Duragwo na no ndira ya duragwo ni ndira ya kuguru kumwe na ndithiaga ikahora. Hihi niki shoni wa guturwo ni ndira ocio no turore kiria kirato impact ira rekira kirato-ini mundu ni muthemba uriki ona riu muthiire no ukore andu aingi me style nyingi cia guthie no guo arathi akiguthithagia mwena umwe no bounce no arathi akibounce kana agathie agikaga ate agikufagia na agathie flat tondu agirire guthie roll kuguru uguo no gatumira kiu kera kiu kinene uguo after ugekate ukaland uguo softly yeah no urakora riu andu ri marathi ate marathi flat makufia yeah it's a problem. Na hitu coke turie tontorori hari ratu ciri tutu na hari ratu cia heels irikoragwo nturekera ni ndaihu uria stagie no ko cigikirwo hihi arume no mako hihi na uhekera tu mundu arekera ni kiritu kumukira ingi ni ukora mundu ekirite boots mundu cio na agithie ona kuwete makonia nda kuwete gunia boot na kana kiratu kiritu ri mostly gitingi kate gitingi affect the foot asha mostly ki affectaga muscles haha tondu ni oroya kuguru iguru nayo etagwo psoas riu gakora riu iyo ni iratura muno yeah na yangi no mathia makirita ku bounce na mweno umwe it's a habit yeah kugo koragwo kihinyiriria mweno umwe gakonirekira too much weight on one side alafu ningi maundu mamwe riu teyo ri as a young person no get away very easily na maundu ta macio but ugakora atiriri ni ta cancer you do not recognize onset ya umenyaga guthukanite yeah Jackie nikirudi kwako tulikuwa tumeongea about vile mtu anafaa kusimama and mostly tuseme maybe unapeana a presentation wafaa kusimamaje feet apart unapima ona dogashaje kido na shoulder dogashaje ni mwenye dokamite na murogamira muru no na kuguru kumwe gwikina kiria okumwe gwe straight gwikirite weight mwena umwe ipande so jago ni kurugama balance both sides alafu feet slightly apart kwa shoulder unapima na shoulder mali shoulder iko alafu unahakikisha tu uko straight cause kuna leo unapatanga umeshikilia podium hivi unashinda hivi any position yoyote ambayo mtu ana lean on one side ama anaweka pressure kwa structures za pande moja that's wrong. Na tuseme maybe umesimama kwa wakati mrefu ni exercises gani unaweza fanya kidogo tu pale ambapo umesimama uache kumuna miguu? Kwa mfano kama umevaa heel kama hiyo yako unaweza kuja mali kama hapa ustep hivi una stretch your edge una stretch mguu unaweza stretch miguu actually ni ku stretch tu na tukasema wakati uko na heels wafaa kutembeaje?
hiyo position hiyo, si ndio? It's bado the same position ya kwenda hivyo. Unaanzia na the back ukikuja hivi to the front. Nikirudi hapa kwa kulala, tumeongea about pillows. Tukasema kuna hizi the soft pillows, hatufai kwa tukilalia juu kilala shingo haiko at one point. Niulize mattress, unapatanga kuna hizi mattress ziko ni ngumu kabisa, ukilalia hata haiwezi bounce. Kuna zile zina bounce kidogo na kuna zile sasa unalalia unasikia nika unaingia ndani. Which is the recommended mattress? Hiyo ya kuingia ndani za nono. Hiyo the hardness inategemea na mtu. Kuna wale the hard one itakuwa sawa kwao, kuna wale slightly hard itakuwa sawa kwao, lakini hiyo ya kubounce hiyo it's a no, it's a never. Na pillows tumesema zisizidi 2 kwa kwa kitanda, isikuwe juu sana na isikuwe chini sana. Vile Robert ametuelezea, unapima shoulder distance katikati ya shoulder na shingo distance hapa. Kuna mtu ameuliza, John wa Kiadara, niko na shida ya masikio, nione daktari mgani? I think hiyo kwa ENT hiyo ni general doctor. So na unaweza taka utuambie tukikuja kule Polycarp nini tutapata huko, matibabu gani tutapata huko tukikuja kwa end up show? Kwanza kabisa utapata daktari wa chiropractic au ni daktari wa ku-align mgongo, spine. Shida yoyote ya mgongo, daktari. Alafu pia tuko na physiotherapy, au ni watu wa either uko na injury ama uko na shida yote ya uchungu kwa joint, kwa mifupa ama kwa misuli. Alafu kuna hiyo clinical massage inasaidia misuli. It's a complementary treatment ya hizi zingine. Mtu akitaka kuwapata anaweza wapata wapi? Tuko Lavington Mall, above Barclays Bank, kwa the old building. Alafu pia tuko Nyari South Estate. Yes. Huko ndio tunaweza wapata. Mwogi, ugodokoro kirora mwiroreri ukoro kimuhe kiugo gya kukia mwisho, umwiroreri nugukorwa gikara wega. Yes. The simplest akaiguga ne wenyite ugika okana okirugama oru no ji correct. Yeah. Wona ni wikarite uru. No thikiririe mwiri fiu. Ukoro ki correct. Okay, sawa. Ndacokia ngatho muno nuko mwitikirite ni guka. Tuko tugitara andu itura tugo nuko tugikara. Mwiri rwa Kameme TV hau niho tuko tugitirithira tafarira ya muthenya witu umuthi. No otaragora ungikura tafarira no ndikoragwo igithirira haha. Ungikoo wina kiuria ugithi ungikoo wina kio no ukorwo ugituria page ni citu no tukorwo tugigucokeria. Ungenda gukorwo ugithikwana na ndagitari ya no ukorwo ugituria na nitukwira kuria ukorwo ukimona. Nginya kiume kiu kingihirikana guikara wega kurugama wega na ngai wa moya kugira akwe thayo. Thank you.